Već neko vreme vozimo se kroz veliku šumu, traje kilometrima i to svega nekih 6-7 kilometara, 8 istočno od kineske granice, znači Kina je tamo na zapad i vrlo blizu. Sve vreme praktično pored kineske granice spuštamo se do Vladivostoka. Zaobišli smo Kinu, opkoračili smo je kod Habarovska, obilazili smo je celim putem u Sibiru, očite još i kažem, oko Habarovska smo je opkoračili da bi se sada sve vreme niz njenu granicu, ali ovoga puta nam je granica sa zapadne strane. Neverovatno, jel da? Svaki put kada kažem Kina mi je sa zapadne strane, totalno sam ushićen, toliko smo daleko. Pola sveta smo prošli i stvarno nam je Kina sada na zapad, ljudi. Dakle, niz kinesku granicu koja nam je sa zapadne strane, spuštamo se do Vladivostoka još svega 420 km, 30 do cilja ovog putovanja, do najdalje tačke ove putovanja i kakav je to bio put dugačak.